Ibiganiro na Perezida Paul Kagame byari mu bikorwa nyamukuru kuri gahunda y'uruzinduko rw'iminsi ibiri Perezida wa Banki y'Isi yagiriraga mu Rwanda. Iyi banki Dr Jim Yong Kim ayoboye ifitanye umubano ukomeye n'u Rwanda uhera mu 1963. Ibiganiro hagati y'abayobozi bombi byibanze cyane ku bufatanye bw'impande zombi mu bijyanye n'ubukungu. Kimwe mu byaganiriweho ni uburyo abikorera bafashwa kongera uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Karaveri Gatete yavuze ko kuba Perezida wa Banki y'Isi yasuye u Rwanda bifite agaciro gakomeye ku bufatanye, kandi ko Perezida wa Banki y'Isi Jim Yong Kim yijeje umukuru w'igihugu Paul Kagame gukomeza ubufatanye. Umunsi rero twaganiriye n'abikorera, tuganira n'abana leta ku bikorwa n'ubundi dusanzwe dufatanya. Hanyuma tunaganira n'uburyo noneho itaba leta yonyine, ahubwo noneho abikorera bafashwa bate kugira ngo bashobore kuba bashora imari yabo mu bikorwa bitandukanye kugira ngo twongere umuvuduko w'ishoramari hano mu gihugu. Amaze kubyibonera rero nk'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi, ahangaha rero tuyi imbere, ahangaha turashaka kugira ngo turebe uburyo twarushaho gufatanya kugira ngo dutere imbere no gufatanya kugira ngo dukore byinshi birenze ibyo twakoraga. Ibi rero birafasha kuko abyiboneye, ndetse si we wenyine yaje aherekejwe n'abandi bayobozi bakomeye bari hano abo dusanzwe tunakorana, ariko noneho ku buryo nawe ubwe yaje akabyibonera. Ibi noneho biraduha imbaraga y'ubufatanye dusanzwe dukorana na Banki y'Isi. Ahanga rero turabona ni ikintu cyiza cyane, ni nacyo kiganiro yagiranye n'umukuru w'igihugu, amwizeza yuko we mu by'ukuri ashishikarijwe no kugira ngo akomeze akorane n'u Rwanda, ashima ibyiza u Rwanda rwagezeho, ashima ibyiza umukuru w'igihugu amaze kugeraho. Ahangaha rero ni intambwe ikomeye cyane mu bufatanye bwacu na Banki y'Isi. Perezida wa Banki y'Isi asuye u Rwanda mu gihe hari impungenge zikomeye ku iterambere ry'ubukungu bw'isi. Amatora ari kuba nateganyijwe hirya no hino, ukwikura k'Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi na politike nshya ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni bimwe mu bishobora gutuma ubukungu cyane cyane ubw'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bujegajega. Gusa Dr Jim Yong Kim, Perezida wa Banki y'Isi, avuga ko yizeye ko ubukungu bw'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara buzakomeza kuzamuka. By'umwihariko afitiye icyizere iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda ashingiye ku byakozwe n'ubuyobozi bwiza. Ntekereza ko u Rwanda ruhagaze neza. U Rwanda ubona ruri imbere y'abandi b'intambwe 3 enye, nubwo rufite umutungo kamere muke. U Rwanda rwashoboye gucunga neza ubukungu mu buryo bushimishije, kandi dutekereza ko iryo terambere rizakomeza. Turi abafatanyabikorwa mu nzego zinyuranye z'iterambere ry'ubukungu mu Rwanda, kandi kuri twe ni byiza cyane kubona ko u Rwanda rufite icyerekezo gisobanutse mu bijyanye n'ubu bufatanye. Aha murabona Minisitiri Gatete, tufite ibitekerezo tuganiraho, turazana ibijyanye n'ibitekerezo by'amafaranga, ariko ndumva ari byiza cyane kuba turi hano twirebera iterambere ritangaje n'udushya biri kuba hano mu Rwanda. Banki y'Isi ni umufatanyabikorwa ukomeye mu bikorwa by'iterambere nk'iyubakwa ry'imihanda, ubuhinzi n'ibindi. Inkunga Banki y'Isi iteganyiriza u Rwanda hagati y'ibihumbi 2014 na 2018 isaga miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika mu mishinga 10 y'iterambere, hiyongeraho miliyoni 204 z'amadolari y'Amerika u Rwanda rugenerwa mu mishinga 6 y'akarere. Ni ubwa kabiri Dr Jim Yong Kim asuye u Rwanda kuva yaba Perezida wa Banki y'Isi mu bihumbi 2012. Peter Muyombano, Flash TV.